Kadom ladies and gentlemen, lapen Piningwe talk show on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State Piningwe Ingdeng Paralmira Troxir Kepra for 295 episode along Nagachi Tongdun Bangathoma Penelis Ningwele Thata Nili Pichini Depo Aprang Sinili Pachini Galahelo Akai Sarjay Gathar retired IAS officer lapen alang in non-mat APHL Silong Amay Pulo Talekhan Dengmo Studio Long Galapot Lapen Adon Lutuslang Akai Sarkiri Rongfar APHL Silong, General Secretary Long, Ningwele Thotame, along with Pan Studio Long, Kachuk Papen along with Kibang Pot Akiropilo, Lapen, Kipilo Silutlang, Akihai, Rajan Timung, along with APHL Silong, Treasurer Mate, the Hindrim Ban. Along with Paname, Kichuk Papen, Kibang Pot Akiropilo, Nasi Ningwe Jasimet, Nilitum Akaprek, Picket down there, Peningwe Jasimet Special, Nilitum Gachatan Tantungal Handlo. Karlitan Dipendra Phangcho Arta Nikan Thom Kebra Ho Alangli Police Custody Long Apran Damji Laso Putaksi Ningwe Chithanamji Lasi Apran Si Nelia Port Pipon Po Sarapap Lasi Kupia Po Si Dipendra Phangcho Police Custody Long Nebdarapi Kopuson Sikithilo Mane Dipendra Phangcho Police custody law ana pasot keneko hi murile hetu bikhoye aji ami alochona korim gotike moi prothomot manoniyo sarjay kathar kane etia somoy disu নমস্কাৰ আজি দুখৰ কথা কাৰণ আজিও আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহে মৰিছে সদায় মৰাটো কাৰ্বি আংলঙত হলে ট্ৰাইবেল মানুহে বেছি মৰে ট্ৰাইবেল মানুহ এনেই সংখ্যা কম আৰু তেওঁলোকে সদায় মৰে আৰু সদায় এইটো ট্ৰাইবেল সকলৰ মাজত কাজিয়া লগাবলৈ টুকে আসাম পুলিচ আৰু বংগসেনা RSS সকলে কৰি থকা নিচিনা হয় কাৰণ এতিয়া আকৌ শুনিলো যে কোনোবা বড়ো মানুহ দুজন আৰু এজন কাৰ্বি মানুহ তেওঁলোকে এটা গাড়ী হায়াৰ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল হায়াৰ কৰি লৈ গৈছিল আৰু এই দীপেন্দ্ৰ ফাংচোটো তেওঁ ড্ৰাইভাৰ হয় সেইকাৰণে সেইটো গাড়ীটো তাক চলাবলৈ দিছিল বোলে তেওঁৰ গাড়ী মানে তেওঁৰ চলাই থকা গাড়ীটোকে হায়াৰ কৰি লৈ গৈছিল তা আমি জনামতে দীপেন্দ্ৰ ফাংচোৱে একো নাজানে যে সেই তিনিজন মানুহ কি কৰিবলৈ গৈছে বা তেওঁলোকক RSS বংগসেনা বা পুলিচ সকলে হায়াৰ কৰিছে এইটো কাৰ্বি আৰু বড়ো সকলৰ মাজত কাজিয়া লগাবলৈ বুলি এই কথাটো তেওঁ জানা নাছিল সেইকাৰণে তেওঁ লগত গৈছিল বোলে আৰু তেওঁ গাড়ী ভিতৰত হৈ থাকিছিল বুলি কৈছিল হৈ থাকিছিল আৰু সেই বড়ো দুজন আৰু কাৰ্বি এজন তেওঁলোকে বোলে ৰোড ৰলাৰ লোহাটো কাটি পেলাই চুৰ কৰিবলৈ আনিছিল বুলি কৈছে কিয় লোহাটো কাটিবলৈ আনিছিল সেইটো ইমান দূৰৰ সিংদলৈ ওচৰত সিংদলৈ বুলি ক'লে এইটো চিনথং MSC কনষ্টিটুৱেন্সি ভিতৰত এইটো আমৰি কনষ্টিটুৱেন্সি ওচৰত উলুকুঞ্চি ওচৰত এইটো তাতে ৰাতি ভিতৰত এইটো হৈছিল আৰু যেতিয়া আনিছিল তাৰ গাড়ী ভিতৰত কি ভৰাইছে তেওঁনো নাজানে সেই ফাংচোটো সেইকাৰণে আনিছিলে লৈ আনিছিলে কিন্তু তাক বোলে কোনোবা মানুহে দেখি পেলাই পুলিচসকলে দেখি পেলাই সেই বড়ো আৰু কাৰ্বি তিনিজনে তেওঁলোকে পলাই গ'ল আৰু এই দীপেন্দ্ৰ ফাংচোকে পালে তেওঁতো একো নাজানে সেইকাৰণে তেওঁ একো পলা নাই সেইকাৰণে তাকে ধৰি পেলাই Vothatlangso Police Station লৈ আনিলে এইটো বুলি আমি শুনিলো তো Vothatlangso সদায় এইটো মই দেখিছিলো যোৱাবাৰ MSC ইলেকশ্যনৰ সময়তো তাত খুব পিটন কৰে এই যিসকলক এৰেষ্ট কৰা হয় পুলিচ ষ্টেচনৰ ভিতৰতে খুব মাৰামাৰি কৰে মাৰপিট কৰে সেইকাৰণে সেই মাৰপিট কৰি মাথাটো লাগিছিল বোলে তাত swelling হৈছে মাথাটো তাৰ মানে মাথাত মাৰিছিল সেইকাৰণে এই দীপেন্দ্ৰ ৰম্পি মৰি গ'ল এই পুলিচ কাষ্টডিতে তাৰ মানে দীপেন্দ্ৰ ৰম্পি Dipendra Phangcho
পুলিচ কাষ্টডিতে মৰিলে তাৰ মানে পুলিচসকলে মাৰ্ডাৰ কৰিলে আমাৰ এই ইনোসেন্ট এজন ড্ৰাইভাৰক তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এই অকল কাৰ্বিসকলক এনেই দুখীয়া এনেই আমাৰ ইয়াত পলিটিক্যাল লিডাৰসকলে ৰুলিং পাৰ্টি পলিটিক্যাল লিডাৰসকলে একো শক্তি নাই বুলি পেলাই খুব দুৰ্বল বুলি জানি পেলাই এডভান্টেজ লৈছে এইটো সুবিধা লৈছে মানে তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰিব এইটো বুলি জানে CMEM মিনিষ্টাৰ MP সকলে MLA সকলে একো কৰিব নোৱাৰিব বুলি তেওঁলোকে জানে যে এইটো সুবিধা লৈ পেলাই এই আমাৰ ইনোসেন্ট মানুহ একো নাজানে যে কি হৈছিল তেওঁ একো নাজানে চুৰো নহয় একো নহয় তাকে মাৰি পেলালে এইটো আমি কনডেম কৰিছো আৰু আমি ডিমান্ড কৰো যে পুলিচ সকলে তেওঁলোকে মাৰ্ডাৰ কৰিছে সেইকাৰণে যি পুলিচ OC বা যিজনে এইটো এট্ৰচিটি কৰিছিল অন্যায় কৰিছিল মাৰ্ডাৰ কৰিছিল তেওঁলোকক সোনকালে এৰেষ্ট কৰি পেলাই চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিব লাগে টাৰ্মিনেট কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক জেলত লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট দিব লাগে আৰু আমি শুনিছো স্যাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰাও কিবা এটা অৰ্ডাৰ আছে বুলি কৈছে হয় যে থানাত মানে পুলিচ ষ্টেচন এনেকা শাস্তি দিব নোৱাৰে বুলি এই গতিকে তেখেতে ক'ৰ পৰা অধিকাৰ পালে তেখেতসকলে এইটো কাৰণে আমি APSLC ফালৰ পৰা এইটো কনডেম কৰিছো অতি সোনকালে সেই ইনচাৰ্জজনক এৰেষ্ট কৰিব লাগে হয় আৰু যিবিলাকে মাৰিছিল বিলাকক এজন দুজন নহবতো কিন্তু OCটোহে আচল ৰেছপন্সিবল কোন OC হয় আমি নাজানো নাম চাম একো নাজানো তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰি পেলাই জেলত ভৰাই দিব লাগে আৰু লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট দিব লাগে আৰু তেওঁ সাৰ্ভিসৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিব লাগে Akhirnya pilo, lasinon naptepi nang kaya sakirong parpansinon apor pipo, lasi ladak itun kacini nai bangke Dipendra Phangcho mate alang aprang kita mjui, nabang solam itun jithan dositame lason thak incident aprang ka dobong lo, acuhet ta miriam rong pipi phanta lason kit theng ket chok, polis itom katorcha lason dupik. Lapen lason tak si sing timung KSA Karbi Student Association along alang inut lochari asong along bolang fer along talasong thalong alang phanda pitilo peken konta police atum lasi lason ilitum Karbia khe phan kopuson si lason nang klem long pop make lake isi itum Karbia khe phan nang kilang robin no kosi eli jong namitum Lasi non akhirnya Sarkirong Parpansini aport below. Now time I wanted to give time to Sarkirong Par. So regarding this torturing and giving harassment for the tribes people, this is not a new thing. This happened from the very beginning, and Assam Police is famous for giving harassment or torturing to the tribes people. They are not only giving harassment to their own people. Say we can say that we belong to Assam, isn't it? This Karbi Anglong or Bodoland or like the Dimahasau, they belong to Assam. But why the Assam Police? They always target the tribes people. And we got many complaints from other states also, from Nagaland also, from Mizoram also, from Meghalaya also, from Arunachal Pradesh also, even from Tripura also. Yeah, even from Manipur also. That the Assam Police, they are torturing, they are giving harassment to the tribes people, to the hills tribe people. What is the reason? Why they always target the tribes people? That is the reason. The Assam Police, they have to know. They have to know the history. That is the reason why the people of the Nagaland, why the people of Mizoram, why the people of Meghalaya, they were separated from Assam. Yes. Why they were separated from Assam? And we, the people of Karbi Anglong and Dimahasau, and even the people of Bodoland, they are demanding statehood now. The reason is that until and unless we were separated from Assam, there will be no protection from the tribes people. Yes. We want our own states. We want our own policemen.
We want to protect our own people. We are different from Assam. We are very different from the Assamese people. Because they hate the tribes people. And here I wanted to know regarding this killing of these innocent people, that who has given the authority to kill, especially. Are we not human beings? Yes. Are the people of Karbi Anglong not human beings? This must be answered from the Assam government and the Assam police. What nonsense is this? What stupid they are doing this to the tribes people? That's the reason we are demanding statehood. And we are going to demand this statehood until and unless we achieve our own statehood. We are not going to stop this one. Because in Assam, the protectors, they became predators. Yes. The one who are going to protect us, they are becoming predators now. They are eating us now. Instead of helping us, they are killing. They are killing the innocent people. And see, I have visited many places. Even I went to Shillong. Even I went to Nagaland. Even I went to Mizoram. I went to Arunachal Pradesh. Even if you go to Sikkim, the policemen in Assam, the policemen in Sikkim, the policemen in Meghalaya, they are very peaceful. Huh? Yes. They have a cool relationship with the public. But in Assam, the police, they don't have any relationship with the public, especially to the tribes people. They think we are junglists. They think that we came from the forest. We came from another planet. Until and unless this mentality is in your head, there will be no unity among the people in Assam. Actually, this Assam police, they are bringing division. Yes. They are bringing division. They are making division. And enough is enough. Stop this cold-blooded murder. And especially, why this constitution is given to us. Why? Because it is given to make or to implement in our society, to keep balance. But instead of keeping balance, they are making us, so to say, chaos. They wanted to change the environment very opposite. So, sir, once upon a time, you are an administrator. So, please, would you like to elaborate? Would you like to tell to our people regarding such incidents? Why it has happened? Why? It is not a first time or second time, but since we have been seen in our naked eyes so many times. So why, especially in Karbi Anglong, why such incident has happened all the time? Why? So tell to the people of Karbi Anglong, sir. Tell the people of Karbi Anglong. This is a known thing that I have already said in Assamese also, right, just now. Yes. That the main reason is the so-called, I don't want to say, but we are compelled to say, it becomes imperative for us to say that a certain section in Assam, among the Assamese people, they hate the tribe people very much. So whenever they get the chance, they try to beat them up and scold them, bully them like anything. That is what they are doing. And I do not know why. It must be very, very clear. It is very clear that the driver cannot know anything, cannot know everything what the people who have hired it have been doing there. So why should they beat up the driver? They can also maybe slap one or twice, and then if they treated the driver properly, the police would have got the real thing, the truth actually. Yes, But by beating and killing it, the police will never get the truth. And now we can suspect that the police may be involved in the theft. So in order to
eliminate the witness. The driver becomes a witness. So in order to eliminate the witness, the police must have killed the driver in order to eliminate the witness. And at the same time, they want that the Karbi and Boro people should never become friends. They must quarrel. They must kill each other. That is why they must have instigated those two Boro people and one Karbi to steal. To steal also. The police must have police, RSS, and Bongosena. We suspect them. They must have. Bongosena is one prime suspect for us because it is they who does everything in Karbi Anglong. Only to destabilize us, to make us poor, to make us as poor as possible, to make us to be confined in the jail all the time. They want us to be confined in the jail. They want the tribes people to be criminal. Yes, all This criminal. is what Yes. the police they are watching. Just like Even this thing happened only in Assam. And they don't Is want- there any reason for killing Dipendra Phangcho? Did the Assam police did they found any weapons in him? Yes. Huh? What is the reason Yes. of killing those innocent people? Yes. Even if they got weapons also, No, we need to complain this they to the don't central have government. the right to kill. Yes. We need to complain this to the central government. Yes. And we have to submit a memorandum to the central government. Yes. Until and unless we give this memorandum to the central government, then this thing will not happen. Yes. Yes. And here, none of the leaders are responsible dolo. Karbi no autonomous council ke jan hum phire rodi thi. Dahil- We Ba tu me PHL se phanang chu lot cho. From APLCC, we demand Yeah. that the culprit police must be arrested, they must be punished, they must be put in life imprisonment for this. Because they murdered it in the police station itself. Yes. But they ought to be put in life imprisonment. See, the very incident happened in Vothatlangso. Yes. And I think this Vothatlangso is in under Rongkhang constituency. West Karbi Then Anglong. this Rongkhang constituency, under Rongkhang constituency, Oh. this MP belongs to Rongkhang constituency. Rongkhang Yes. constituency. The MEC belongs from Rongkhang constituency. Yes. MLA is there from West Karbi Anglong. Yes. Even the CM is also from West Karbi Anglong. Yes. They need to take a strict action, Yes. isn't it? They have to go to Vothatlangso. But I think till now, those leaders still from sleeping. Karbi Autonomous Council, Yes. they didn't reach Vothatlangso. Yes. The police are doing it intentionally because they don't. They know they they don't fear. Yeah, they don't fear. They don't fear. The Karbi Anglong Autonomous Council BJP leaders were nothing before that. MP, They are all MLA, illiterate. yes, Yes. MP, MLA, they are all illiterate people, ignorant people. They don't know the law. too weak. They are too weak to fight for the tribal people. So they have taken advantage of it. The police have taken, Bongosena, RSS, the police, they have jointly taken advantage of the weaknesses, the ignorance of our elected leaders. And this is totally violation of human rights, and as per Indian Constitution, Article 19, 21, 22, it is clearly violated. Yes. Lasi no na bangke laki human right aronda karkano lapen police atum jong si nep lo pulotang te latum phan komat lo kipati mate custody long si biko lo pulotang te police atum se responsible kelang nangji ketengi pan kali lagi अरे अरेस्ट होने के बाद देखिए आप लोग अरेस्ट होने के बाद अगर एक्यूज को अरेस्ट होने के बाद अगर थाना में लेके आए आने के बाद कौन किसको ऑर्डर दिया असम पुलिस को किसने ऑर्डर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ऑर्डर नहीं दिया another thing. असम पुलिस एक ये भी ऑर्डर नहीं दिया ना Yeah. कुछ इनोसेंट लोग को मारने के लिए Now, in another thing, in Assam especially, previously, the deputy commissioners of the district were the authority to write the annual confidential report of the superintendent of police. It was all right. It is a
civil government. So that the deputy commissioner is a civil man, a civil officer, a civil government officer. So he has the power over the armed forces. Now, Assam government, in order to make the deputy commissioner powerless, rather to make the civil servants powerless, and then to put the armed forces above the civil servants, they have passed an order that the deputy commissioner are now not authorized to write the annual confidential report of the superintendent of police. So the police has got no fear, no respect of the district magistrate, and that is why the police are doing all this kind of illegal thing, murderous thing. The Assam police, they have totally broken their relationship with the people of Karbi Anglong. Yes. Since from the very beginning. See, now when we go to Nagaland, when we go to Meghalaya, we feel protected under the police of Nagaland, under the Meghalaya police. But we don't feel protected under Assam police. If the Assam police, if they show us, even in the market also, or even in time of checking, they don't talk softly with us also. Hey, bhai, naam ki? Kon jabo? Ki jati? Is this the words of Assam police? They are very wild. Very wild, Assam police. Nonsense. Then we must refer to that Miriam from PP Yes. case also. She is a woman, Miriam from PP, the wife of one Mr. Lindok, I think, Terang, one Mr. Terang. Her clothes were taken off, and the police beat her up in the police station itself. And the husband's brother and the husband, they are still in jail because of the the so-called alleged murder of one Mr. Kolita. Now the real Kolita murderer is not yet found, and the so-called alleged accused are still in jail. They have to suffer. The woman was not spared by the police because this woman belongs to Karbi tribe. That is why they are beating them up. যদি তেনেকুৱা অসম পুলিচ বিলাকে যদি তেনেকুৱা ঘটনা মানে বেয়া কাম কৰি থাকিলে মানে তেখেতৰ মানে কি কম আৰু স্যার মানে so to say they are illiterate. Yes. Illiterate, totally illiterate. Poor. Illiterate and poor. Because মানে সার্ভিস কেনেকা কৰিব লাগে কেনেকুৱা কাম কৰিব লাগে কোনটো সিচুৱেচনত কেনেকা হ্যান্ডেল কৰিব লাগে মানে টোটালি they didn't know anything. পুলিশ ফলে খালি মাৰিব লাগে পিটিব লাগে মদ খাব লাগে কোনোবা গুলিয়াই দিব লাগে মাত্ৰ হেতু তিনিটা চাৰিটা বিষয় লৈ অসম পুলিশ. That's why I'm saying that the leaders of the Naga leaders, the Miju leaders, they know the people of Nagaland, the people of Meghalaya or Mizoram, they are very lucky that they have separated from Assam. If they are in Assam, they will face the same torture like we are facing today. Yes. They are protected now. The people of Nagaland, the Nagas, they are protected now. They have their own police now. They are peaceful. But in Assam, see? The Assam Police Act of 2007, Section 47, says that the Assam Police and the police must talk to the people in the most respectful manners. But now the police are always scolding even innocent people, not only scolding but beating them up. So they have thrown out their own law. The police have thrown out their own law. This law made by the Assam Legislative Assembly is nothing for the Assam police. Yes. And if such thing is going on, it means that we don't need Assam police. We are hopeless now. We are not depending upon Assam police. Because instead of protecting us, they are killing so many innocent.
So this is the thing going on in Karbi Anglong. So এতিয়া মই ৰাজন তিমুং ডাঙৰীয়াৰ সময় দিছো এখাৰ দুখাৰ ক'বলৈ এতিয়া সময় দিছো আপোনাক না আপৰ বিলৰ ৰাজন তিমুং আহ্বান ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সঁচাকে দুখৰ কথা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত অকল কাৰ্বি আংলং বুলি নহয় অথনিৰ পৰা অলপ আগতে আমি ইংৰাজীও আমি কথা পাতি আছো কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও স্পেচিয়েলি ইয়াত কাৰ্বি আংলং বোধহয় বেছি হৈ আছে এনেকুৱা মাৰ্ডাৰটো আসাম পুলিচে যিটো নিয়ে টৰ্চাৰ কৰি আছে অথনিৰ পৰা কৈ আছে যে অন্য ঠাইত আমি যদি নৰ্থ ইষ্টৰ চাবলৈ গ'লে অৰুণাচল পুলিচসকলেও তেনেকুৱা নকৰে নাগালেণ্ড পুলিচসকলেও মেঘালয় পুলিচসকলেও সিহঁতে অবিডিয়েন্স ৰেছপেক্ট পাব্লিক বিলাকৰ কাৰণে কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে তেখেতসকলে জানে কিন্তু আমি দেখিছো অসম পুলিচসকলে আসাম পুলিচসকলে ক'ৰবাত চেকিঙত লগ পালেও বা ক'ৰবাত চেকিং কৰিলেও ডিচিপ্লিন নাই সিহঁতৰ যিটো নেকি শব্দ ইউজ কৰিব একেবাৰে মানে গুণ্ডাগিৰি নিচিনা সেই গতিকে আমাৰ যিটো নেকি কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া আমাৰ লিডাৰ্ছসকলে অথনি আমাৰ অলপ আগতে আমাৰ ছাৰে ক'লে যে কাৰ্বি লিডাৰ্ছসকলে MP সকলে CM সকলে MLA সকলে নজনাৰ কাৰণে বা আমাৰ লিডাৰ্ছসকলে MP হওক বা CM হওক EM হওক যে অসম পুলিচে গম পাইছে যে কাৰ্বি আংলং CM EM MP সকলে কাম নাই দুৰ্বল সিহঁতে একো শিক্ষা বিধান নাই সাহস নাই আইন নাজানে ল কথাটো একেবাৰে নাজানে সেই বুলি আমাক এডভান্টেজ লৈছে এইকাৰণে আগৰ পৰাও এইটো অত্যাচাৰটো চলি আছে আৰু এতিয়াও অত্যাচাৰ চলি আছে এই গতিকে কালি পৰহি যিটো কাৰণে আমাৰ ৰবীন্দ্ৰ ফাংচোটো সেইটো কাৰণে বৈথালাংছ পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা এইটো মৰিবলগীয়া হৈছে মাৰ্ডাৰ কৰিছে তেখেতক সেইকাৰণে আমি কণ্ডেম কৰিছো দক্ষিণ অতি সোনকালে শাস্তি দিব লাগে আৰু ফাঁচি দিব লাগে এই পুলিচজনক ফাঁচি দিব লাগে আৰু আমি চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এইটো কথাটো জনাম আমাৰ লিডাৰ কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিল লিডাৰ এটা জনা নজনা আমি নাজানো এইবিলাক কথা কিন্তু আমি APHLC দলৰ পৰা আমি চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এইবিলাক কথা আমি জনাম আমাৰ লগত ৰিপৰ্ট আছে কিমান বাৰ আমাৰ মানুহ কাৰণে টৰ্চাৰ কৰিছে গাঁৱত যায় কিনা কিমান টৰ্চাৰ কৰিছে আমি জানো এইবিলাক কথা আমাৰ ৰিপৰ্ট আছে আমি চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কাৰণে উইল গিভ দিস ৰিপৰ্ট টু দা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু 2007ত আসাম পুলিচ কমিশনৰ ৰিপৰ্ট আছে তাত লিখা আছে যে আউট অফ 100% 60% এৰেষ্ট কৰাটো মানে টোটালি ইলিগেল এণ্ড আননেসেসাৰী বুলি লিখা আছে সেইকাৰণে হেতু এগেইনষ্ট দা হিউম্যান ৰাইট লজ এণ্ড দেন হেতু মিছি পৰা মানে পাব্লিকত মানে হাৰাসমেন্ট দিছে গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত মানে APHLC দলৰ পৰা আমি কন্ডেম কৰিছো আৰু হুনকালে এৰেষ্ট নহয় এৰেষ্ট হৈ পেলাও আমি মানে লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট হলে ফাঁসি দিব লাগিব বুলি আমি অনুৰোধ জনাইছো আৰু সাসপেনশন কৰাটো এইটো পানিশমেন্ট নহয় শাস্তি নহয় এইটো আইনত লিখা আছে এইটো সাসপেনশন বা ট্ৰান্সফাৰ কৰা এইটো মাত্ৰ মৰম আসলে মৰম কাৰণে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে মৰম কৰাৰ কাৰণে মাত্ৰ সাসপেন্ড আৰু ট্ৰান্সফাৰ কৰে এইটো এই মানুহ মাৰ্ডাৰ কৰিলে সাসপেনশন আৰু ট্ৰান্সফাৰটো একো নুজুৰে এই তেওঁলোকক শাস্তি দিব লাগে প্ৰপাৰ শাস্তি লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট নহলে ফাঁসিহে দিব লাগে আৰু সাৰ্ভিস কৰাটো বৰখাস্ত কৰিব লাগে এইটো আকৌ কৈছো এইটো আমি our demand is that the suspension or transfer is not punishment according to service rule and it is not because they will get all the pay allowance everything they will get so this is not punishment instead it is actually sheltering them the government is sheltering them by
helping them Yes. by placing them under suspension or transfer. And this we are not satisfied with transfer and suspension. So they must be dismissed from service, and then they must be put in jail in life, or maybe or should be executed. Executed. আৰু ইয়াতে আমি এটা কথা জানিব লাগে আমাৰ অসম পুলিচ সকলে আসাম পুলিচত অলপ আগতে আমি ইংৰাজী অৰ্থাৎ ইংলিছৰ পৰা আমি কথা পাতিলো যে নাগালেণ্ড সকলে এক সময়ত আমি জানো সবে জানো যে আমাৰ হেৰি আসামটো হ'ল নাগালেণ্ড মিজোৰাম মেঘালয়া ত্ৰিপুৰা একেলগে আছে হয় না নাই স্যাৰ কিয় সিহঁতে এটা পৃথক হ'ল বা আসামৰ পৰা কিয় সিহঁতে নিজে নিজে কিবা পৃথক হ'বলগীয়া হৈছে এতিয়া চাও কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওতো অসমতে এটা আমি একেলগে আছো এটা কথা আমি জানিব লাগে অসম পুলিচ বিলাকেও যে কাৰ্বি ডিমাছা গাৰো কুকি মাৰ পাইতে শ্যাম যিসকলে ট্ৰাইবছ আছে অসমতে আমি একেলগে থাকি আছো কিন্তু আমাৰ ট্ৰাইবেল সকলক কিয় ইমান অত্যাচাৰ চলি আছে কৰি আছে নিজৰ মানুহ বুলি ইতিয়ালৈকে আমাক গণ্য নকৰে কৰবা চিকিং হলেও বা যিকোনো থানাত হলেও ভালদৰে কথা নাপাতে এইটো আমি বহুত ৰিপৰ্ট পাইছো কিন্তু অসম চৰকাৰো এইটো জানিব লাগে যে শিলচৰ কৰিমগঞ্জ বা শিলচৰ হেকপিনে আমি গলে তাত অসমীয়া কথা বজাৰতো অসমীয়া কথাটো শিলচৰতো একেবাৰে নচলে হয়নে স্যাৰ ক'ব নিদিয়ে কিন্তু আমি কাৰ্বি ডিমাছা গাৰো কুকি মাৰ পাইতে শ্যাম যিসকলে এতিয়া আমি অসমত আছো আমি অসমীয়া কথা ভাষা অসমীয়া কথাও আমি কৈ আছো কিন্তু আমাৰ নিজৰ মানুহ বুলি ইত্যালৈকে গণ্য নকৰে তেওঁলোকে আৰু যিসকলে শিলচৰৰ যিমানখিনি বাংলা কথা কৈ আছে তেখেতসকলক একো কৰিব নোৱাৰে সেইটোৱে আমি জানিব বিচাৰিছো এটা সেকশন ডাঙৰ সেকশন আসামিজ মানুহ বিলাক ডাঙৰ সেকশন আমাক মানে শত্ৰু বুলি ভাবে if they don't like us then they need to separate us that is the final কাৰ্বি আংলং গাড়ী নম্বৰ দেখা লগে লগে নহয় জানো পুলিচ সকলেতো কেৰা চকুৰে চাই এটা এস নহয় নেকি গাড়ী নম্বৰটো আমি কে বলেতো লিখা নাই আৰু Karbi Anglong is the last district where Assamese language is spoken. After crossing Karbi Anglong, you will not find speaking Assamese language. Likewise, as Timung Dangri has said, if you go to Silchar, if you go to Karimgঞ্জ, if you go to here Hailakandi, go take your money and buy this bottle of water. You will not get the water there until and unless you speak Bangla language. But you can do anything there. The Assam Police, the Assam Government, they cannot do anything in the Barak Valley. But they are torturing the people who are trying to speak Assamese language. We are learning Assamese language now. We can speak Assamese language now, but they are torturing us. They are looking like an enemies for us. And then you see, the sole duty of the police officers is that they should have to implement the law impartially. Is it not so, sir? Impartially. It means that what is right, they have to do the right thing. But what is wrong, they should avoid it. Then it is very written clearly in the constitution itself and in the law itself that no one is above the law. And law has not given the authority to kill someone unless it is, so to say, convicted. Lasi Lada Komanya Pan Pitinoy Puke Low Pen Toite Police Atum Pan. Police Atum Le Aron attack Kidogali. Aron si attack Kido, Aron Abersi Kadoga Vita Kidolo. Vothatlangso
Vothatlangso to মোৰ এৰিয়াটো মোৰ গাঁৱৰ ওচৰতে মোৰ গাঁৱৰ ওচৰত মোৰ নিজৰ গাঁৱৰ ওচৰত Vothatlangso to মোৰ নিজৰ গাঁও বুলি ক'ব পাৰো তাতে কিন্তু এইটোতো প্ৰথমবাৰ নহয় যোৱাবাৰ ইলেকশ্যন সময়ত পুঞ্জা যিটো ঘটনা হৈছিল ইলেকশ্যন কোনোবা সেইটো পুলিচ ইনভলভমেন্ট আছে বেলট বক্সটো কৰবাত হেৰাই গ'ল নেকি সেইটো প্ৰটেষ্ট কৰাৰ কাৰণে 6-7 জন ইনক্লুডিং মাইকী মানুহক এৰেষ্ট কৰি তেওঁলোকক ইমান পিটিলে নহয় জানো মই নিজে গৈছিলো আৰু পুলিচটো একদম ভাদুৰি কৰি পেলাই ওচিটো আমি পিটা নাই বুলি কৈ থাকে কিন্তু আমি সেইফালে বাহিৰলৈ ওলোৱা লগে লগে আকৌ পিটিছে তেওঁলোকে এনেকা কৰে আৰু এতিয়াও সেই এজনটো ভৰি এতিয়ালৈকে ভাল হোৱা নাই এই যিবিলাক টৰ্চাৰ পোৱা কাৰণে পোৱা মানুহবিলাক এই Vothatlangso পুলিচ ষ্টেচন Vothatlangso বুলি হ'ব লাগে পুলিচ ষ্টেচনটো এই Vothatlangso পুলিচ ষ্টেচনতে হৈ থাকে এইবোৰ কথা lasi non aporta dolopot lasi kachuning ri mangala hello la kadobe social organization la student organization atum andame la so alam ki aputha amake la bangke che sombo nai atema ili tuma muni sigi thilo la pen ado ada be pin pen sigi thilo pot la bangke intang kring pen itum che song nang ji la pen la so police apan pa phom mat nei la pen pa phom mat ne tik ke ili tum kar bia phan la pusi nang nang ro lo ting si pe phobat nang ko kalang lo ili tum ke hile bonduk loi pelai itum claim la pen na hamren la pen dak dipu amatan itum PHLC la pen akaprek aning kachingi tum anya nandun tamen nitum dak demonstration do yila putha nitum che song ipena lage nitum kasi chok kay theng ben na pugali lage ron na theng ben si claim ji kadu itanang dun tame baji kepen dak dipu Samson singing ti park along dak dipu bangke kijut si karbiang long rat phat nei kachuniri kang tum apalo neli ma kachuniri kang tum bangke ili tu ma khai phangya tumi kini ben na galang selek kali dona tu la matha planang nei la si non ke kachari ta do dang lo kachari thexer dom da do lo la si la kijui kha picnic ke dam kha hor kijun kha atangka bang itum bang non bang pakom si alara bang ke letum CRPC police act constitution la ha kitab nam si itum charli nang ko la pen tangka poisa do tum ke LLB da charli tum da nei ron jung si itum thexer ko nang te itum hanak pa phoi heti ho aron thek pulo nang tu mintang koi choke gari motor jo choke bang here re aron thek ser nangi la si kitab bang nam tha LLB chari tha aron chari tha chari lo bro nang tu methanga khai methanga der pan tu cherai kom nong ko la hello pini ne rat phan ka chuni kan tu mang ke to kero pilot lasi non peneng we talk show la ga jasmet paroni ra troxir cap pra ho ke chokalong nang kalang do na korte la peneng je toman churu lo la bangso peneng we Dipendra Phangcho chewoi je ke ning duk pi galang lo la pen isi ni pi jo je prang ne di lam magazine mate salam theben ki pu asondo where there is right there is remedy la si non iltum right doko kelong nang je hormu itum doko polate atowada guji la si la atowala bangala hello ilitum bangke police aphanaba arona teng pen nep nang ko la pen asa kuri tame pantha nang ko la pen adum thu bangke hem asora phan bangke compensation ke pivek nang bosa lage compensation pivek nang ko hem asor dong pan atima a family do osombar do kado kame do posi la bangke la government hin betame itum bor ipona ke palong ko jepa la pen ning ke mi atum bangke ilitum karbiang lorat joy ke atum bangke te bokher tum bangke tangka maha pen dame itum alada hem dame itum cerapon desita ba rabun desitame henoni pusi nilihin pen chongpo la sia por do lo pusi penebe to isialong nalong po compensation chot kali tuliram rong hanga ke hai horen sing be atum la pen rup sing terona ke hai MLA tu nang itum sakuri pisarana ho kala ake usumar do kogi kala driver gari to bekcho di kalima kipilo la tungi chupo lasi nang itum prabjin pen alang ni sakuri pinampu aku lah sakuri ki pie kanjin su pu jema tang ni lagi kali lagi kelong lagi apot lagi kelong lagi right to do hala ke tie so dum man lana ke lak po lak koi ben chojor pen apart pisarana ho
Lasi Peningwe talks on 62 to the Constitution of India and Autonomous State Peningwe episode bangkalang long 295 mane Paroni ra Troxil Kep pra Pocket Choglong Nangkalang Dun Hotel Pening Jirtoman da Metro Parpilo Lapen Elituma channel True 62 Life Elitum 62 Life message True 62 Life pin chong tulo lasi labang so a channel long nang subscribe ikha nang follow dun ikha lalu plotang ten elitum kacethan kacimum alam ladak penang elitum along kai kita menang le verpo la pena jok ilitum ke meka eno ke chok che aki lo andame ilitum pladak penche charla ko la si ilitum akhe ichimat hanangji nangli lok chali tame voreng eklem tame businessman tame ba chomda cho tame nangli tum der ke pamisen mongke arpu abe uchimat hari nangli tum anta arpu dolo neli pencheng lo alangli ka dok abe tum da arpu dolo ki duk ke plak ki bi ki thi heme jangre atum antame e det ke pamesen je phan ke ilitum along art do veklo a responsibility la pen burden do veklo la si tuning rilo ilitum ki duk det ke sung de ke tum opportunity pen cerapna la si pening we bangan tum toksu bang peding we de po la pon than si ilitum tok su bang ke pejut ko kardom